TOMTV bu meng tabiriba punamapu taram okchari ngasigi promising stars ta khudol tamjagadoriba adongi damakta puduna lakchari basi rhythms of Manipur deki khangacharaga Kabita Mutum amadi Daina Nakshipam khudol tamjage punameng taminasi ahan mamakta da Kabita amadi Daina bu TOMTV ki maike degi taram okchari yam nungaijai ngasi akhoi TOMTV na haijaruba matamda chinba matam kayama khaidopiduna lengbirakpai damakta amkashu hana thagatba phongdokchari ngasi gi so siba hogdokchaboina Kabita amadi Daina gi pongna phamlamdam ima bagi mi ichinaw kya sui punamak singa do hana thambiyu Kabita de hana hobiyu khurumjari ai mi Mutum Kabita Devi ai hoji new chekonda leijari ai apopai pagi mingna Mutum Kanta Singh imagi mingna Mutum Inaw Devi ai huji JN Manipur Dance Academy da post diploma third year rasta tamjari thagachari Daina ke mukudol tambi khurumjari ahamba makta da TOMTV pu yengbiriba miya pumla makpu Daina Chanu na ikokna na khurumjari ai gi mingdi Daina Chanu ai ha Bambon Kampu dagi ni ai akhoi baba gi maming na laikhidraba Kamal Kumar Naukshakpa duga akhoi mama gi maming na Naukshakpam Ongbi Tombi ai Manipur University dagi MA dance ta loijare aduga Manipur University amukshu MA English ta loijaraba matungda ai hojuk rhythms of Manipur da artist oina su leijari aduga ai Huyala Long Manipur Thangta Culture Association Irilbung Imphang da Thangta ge artist oina leise aduga hojik na ai ha hojik Kendra Vidyalaya Leimakhongda dance ki oja ama oina leijari yam nungaije Daina na pambirakpai matungina koi thangta tasu yamna akhoi gi maming leiraba adigi mayamna sakhangnaraba amaso oibiri na takpiri ado akhoi ngasi gi oina rhythms of Manipur sida Kabita amadi Daina se isa kamba soktagi changbiraga yobigi beno aduga rhythms of Manipur se kamai tawka hobirakhi beno haibidugi matangda Daina na khumbigadra Kabita na khumbirakadra ma khumbirakpi Ibani se abdi yawbagi soksi de manadreba ado aigi hadde amoin haina bana farani khanjareba khoije 2014 da youth festival gi yawba matamda khoigi milanjit aisam milanjit amasung tenau Anil Kumar kobosu mahaka khoise ahamada moibani na khoise MU da focus star gi tambina bagi lakpa dudagi khoise ahamada khoigi drum gi tawraga composition ama hana tawre aduge khoi national international bu yawi khoi gesigi focus star se adu matung dagi di milan hoi dagi datena hoi khoi pulak padagi habti yambungi manakta chatlaga habde khoigi rhythms of Manipur gi huju marak thachana yambungi minju thambiram rhythms of Manipur do huju secretary oina pubiriba RK Sanatomba mahaki mayumda khoi chatlaga sumaina moi nupimsa khaise rhythms yaholaga khoigi composition ama habidi ahambo oina dancing drummer akoi nupi mangana langdin thinba sinasu koi ahambo oina su habdi Manipur da haitare sumaina thinba se ahambo su oiba adugi production ama tawnabagi damakta akoi se yamunge manakta chatlaga hai amai hairaga wari sanarbadagi akoi se yaraba matung dagi di akoi se yauraga dancing drummer ge ahambo composition se adumai tawraga puthoi adagi dum rhythms of Manipur da yaukre yam nungaijai mayamnasu hoji thoido hindokna mayamna pamna na su yengnari basu oibiri Kabita gi so mu phongdokpiu Kabita na chahi kya dagi changbirakhi bino karamba wakhalon dagi changbirakhi adagi kanabu urubadagi kanabu inspire tawbadagi akhoi nupi ama oina akhoi kari haidono langdren haidojoi ko masi thinba se pambirakhi bino haibino chingbadusu Kabita te phongdokpiu aise smai to bane ahamba da budi maming di am taraga adum ubodi phangzade ba last so aduga loktak de tawgiba 2016 no idera adugi da live stream thado eba adi da sum yeng bagan ji da rhythms of Manipur se ugreba adudagi ama yawning badi pharaga kamai changdoino di khangda ba changbam je kamai na thi doino khotoino line jam ta lei tamnina yawning badi pharaga advai sum lei ngai sida Irom Robert akhoi gi kainogi rhythms of Manipur gi main drummer oina ma lei ado ma thengna badi akhoi han jagoi da budi dum pun ba adu da Robert na
Kabita Smile Todana production Todori Sangai Festival Sumari Lena Aduda Kaino Nupi Yama Thiri Noisu Yahoro Sida and Harpadagi Yamar Abo however Havadi Karagapamza Layaga Dumai Hybiro for the Tazadabdo Adudagi Dumaitoro 2017 Tamuda Ahanba Manipur Sangai Festival Taugiba Adugi Matam the day Chang Kevin Sada Ahamba so Utpa Matamda I saw the lawyer Tompiro Matamda Madu the Paubi but Madugi feelings of tax set of you. Adugi Tamugi Matamda Yam in a rehearsal about Ahama Champanina could talk about they could maroon me Ama Matambanina at the Aham with the Skumihunga Chong ever had the Hamba so talk to me with your Amiame to the Skamai talk to Nuga Kaleba Aduga Akona so the lawyer got told about the Mayamnaga a colleague and appreciate the Virokodo said the Yam Harawi. Come on, I didn't know Iramda Manipur the Adum Yamna Pamna Kalatiba, Nupi Ojariba young stars man so quick Champam country music so Torito Nine back killing in it at the Champamsi, Akoi Canada, Kaida Chancharaga, Makoi Sinsibuya Pangzini happy to so Dinan happy and can be. Say Akoigi Rhythms of Manipur, Haraga de Akoigi Secretary, Akoigi Yambung, Sanatom Bagayumna, Oripok the Leba, Ado Yambunga, Adum Kantekto Biraga Sudum Yale, Duga Akoigi Facebook the zoo, Adige account, Adigi Duinamak Labane, Aduga have the Instagram the Soko at Labanina, Adu Oraka so the gay Akoi Kanariba, Mam had to Facebook the Sudum, at the YouTube the Sudum quite Hagat Panina, Adudum Yawning a Kotling Adam Hirapada, Akoinadum help. Bamna Tena Bamna, Adam helped Toragadum Gatland in Sangbet my Makuta Top or Gadi, same at the top the boy or Gadi, so welcome to Winnie and Habili Tagacheri, and Ko Iramdam Sida, Quena Source Usaruba the Gua, Maduki appreciation to Opasiga, our international Pogo Billion Tapiri, Madu the appreciation to Viropase, Masi Ketnabase, Pambibra, Ubibra, come either way. Kenabudi Antina Kenare, Habadi Akoigi traditional dress, Sigama Palam, that's my Japaganda, Mama Palam Gimina, my take culture traditional dress, Kumasian Pamzaidana. I do the Quenagas Mangata or Tonga Nagata was a Moida Amaya Pazata at the Neta Vanina, Kande, Moinaga Kubaka, who were heck over the Giloba, what on Kubaka, Pubidana, the Lao Kotpa, my Anto Viroquado. I do the Zoom Manipur, the Kitaki Canare, Habadi Manipur, the Diatum. The Slayer, my arms, Sudum Unaramina, Adum Palam, the now no boy, when near partners to Kanga, the boy, when I do the hill. Mani, Akoi artist Ozariba, Akoidi, the saying, Akoina, Tukcheruba, Koina, Ucha Matamda, Kubaku Pira Pusiki, and I have delays a day. Why didn't I was a Kubaksine, Aduna, Beers, Akoi, Rhythms of Manipur, Piba Matamda, Koi Mapalam, the Hena, quick appreciation to Wibasakita, Kentak, Tambiri, Aduna, Koi Iramdam the Lariba. Akoigi not asibu akoigi young stars sing asibu yokot piboy na akoi phaza wahi feedback pibiduna phaza support pibiduna hena makhata na makoi myam support tobi haisu amko su hana thamjage thagachari akoi makhata na musu akoi lakchage akoi atopa akoi sinataba atopa akoi kabita gi hobbies akoi life personal lam kitang lakchage ko kabita gi hobbies te kari lebi atraga kamai tawraga akoi time se kamai na spend tobi atopa singda du sutang thambi I hobbies say singing sudum yawe do karaga adu painting ju yam pamjari eba hana painting ju dum ai painting ju logjari eba isagi oina aduga dancing jagoi ju dum tawjari pamjabani na adu si rhythm so Manipur su yaujari adu theater su khatang adum bele oina jagoi rom dana hena namna dumai su tawre pi ngai da hojupudi tawdre koire chahi aina academy changa khibase 2011 oidoine ba foundation ado foundation degi makhong tameba ado tamakchenge mamang da hana tawgiba oidoine ba huzike ene theater gi hawse ado mai theater taramba degi sum lekai gi la harawa da oza thengna gi badagi oza manak tang khara tamjara aga oza na sumaine dance academy da chango kholo habadagi ado mai changa kibani aise ado foundation first year second year third year chahi ahum loraga amu diploma first year second year third year loijaraga huzikse amu pd tawthabne aise yam noise marak
asida akhoi kabita gi achievement thangbi bagadi yaubi khraba any akhoi gi multi talented obi banina mayam su makhal mathen gi tawbi ri masida akhoi achievement thangbi bagadi yaubi khraba yaugre karam kanda haidino khande agar agra da tawgiba aina foundation first year sumai karak padadi orangani ba ai jago yam paga hinja budi na tri adu matam dadi kese dance tawriba chiche amana puthok pirakibne aise akhoi laimina ba chiche huji adum aina pokmina bi che makne su khanba ai ji thadda su poeba adumana puthok pirakpadagi dum ki set ki dance hana di adum durga puja dor su tawidana aduda adain tawrkibde ozana sumaina chache khoche na ozang kha akhoi du da bu bom layeba ma se drama tawba adu akhoi smai lam chatori dance competition ju yawe du yaw salona habadagi chatle aise adu chalaga daina competition du yawre adu duga han bane ba du chakhibudu su yam ju pakhai angang sori banina adu adu the first tarakhi ado kari gino habadu de ai kaw bre khara kuira kuirabina kausini ado daina kabita si sei sei zo hebiri ba sem dang ta thokse kabita sem ta khoi gi tom tv gi pure sing da kudol tam bi isei se yam hisabadi nate adubu aina yam pamjaba imasi MK Binodi dine ibiramba ichero shibina na sakba ko ammate kitang kangang jage miyam gi na bani nang se ai gi su na bani nang se wahang kharagi damata lepki bani namang maktada paukhum tamapiyu hairaga karigi thamoi su pirakpa asumna aibu pauthok na bara saja chumda bini haina saja chumda bini haina. Thank you. yam phajai sei su yam haibirami ado kabita de su ta tho e dena da hangdoga ado dena de su ta thok se dena si se ma apama ma kudol tambio sai te sakwa haiti taga chari ado khoi wari su makha ta nungai sanamina gi sing haktang atema break masa am tang lomina se viewers break masa am tang lomina se yam nungai je khoi break ki matung dang hak nungai ba mo wari tai sanamina se akhoi ngasi akhoi tasing na akhoi na ngasi rhythm of Manipur gi kaujari ba gi mai magun se hena mayam da akhoi utpina na ba hena kamaina hena mayam mahau do ngasi khudol kitang khoi beer sing sida tambirang na mai damakta akhoi khajitang thinbiramo ba minute khara tang khudol tambiramo haibisi thamjage
ब्रेक की मतुंगदा तरावना मोपचरी थागचरी अखोई दाइना कविता अखोई ngasi ko mayam suwari nungai nungai mayam sanagre ado koi daina gi achievement se अखोई मयाम मदी फंगविरमने हाना दाइनागी दी हाना सु खंगजै ऐना ममांग दसु कोइ थांग तागे ऐन गसु उनजग्रे अखोई स्टूडियो द लागा बुदी अखोई उनजट्रि को अद ऐना लाक्सरगा उनजग्रे अदुदा खोई दाइनाना उठखिबा दाइनागी परफॉर्मेंस आई ngasi फाउबा आई ममांगदा दुम ओडी काउ ngमसेदे इशोरना मियोइबगी खोई पिथोरपसि हेक्ता खोई तमजनबसि यादे अदन इन्वॉल्व क्वालिटी हैबसि खोई मी ममंगी स्टार्स मी मइते याबा ओरमदे हैबसे मदुदा खोई दाइना उजबद ऐना तौबदुना अदुदा खंगेबको अदो अचीवमेंट सिंग दाइना की सुकरा थंबी चेचे ऐसे अहमदा ऐसे 1999 दगी ऐसे अखोई होयलालोंग दा थांगता सानाबा आई अहन हाना हुजरे अदुगी मतुंग दे 2001 दा CCRT न पीबा ऐसे टैलेंट अवार्ड टैलेंट स्कॉलरशिप आई फंगे आई 2010 बो फंगे अदुगी मतुंग सिदा ऐसे बालश्री अवार्ड की आई नेशनल नोमी नेशनल बुक ती चचरुरे अदुगा आई बालश्री अवार्ड मक्ति फंगजरक्त्रे अदुगा आई चचा नेहरू अवार्ड ओइना फंगजरे अदुगी मतुंग दा अमो Ministry of Culture Government of India gi mahakna piba young scholarship amu ai phangjare 2010 da phange aduge matung da amu Manipuri State Kala Academy na piba scholarship amu ai phangjare aduge matung da amu ऐसे नॉर्थ ईस्ट की ओइना NEJC ना पीबा यंग टैलेंट अवार्ड अमुक आई अमुक फंगजरे अदुगे मतुंगदा ऐसे कनोगी फंगजरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विच पुदि CCRT दा कन मतौखरे एटेस्ट तौरगा लेख्रबा जूनियर फेलोशिप आई हुजिक हुजिक सो याम नोंगाइजे मी मन अवार्ड अमा फंगबा काइसे याम वाना तांगना थोंनरिनि इता अमा फंगनबो होनबो दं वाजरिनेबा अदुबो दैनादा अखोइगे अदुकी मतिक इसादा अखोइगे याम टैलेंट लेबा ईश्वरी कोई पिथोरप खुदोलबसु दैनादा ngasi दैनागी पोपी मा बाबानसु याम हराव जरंगने हाबसु थमजगे दैनागु मैसा नुपी फंगजबसिसु याम नोंगाइजबा अमा कविता अमदि दैना ngasi को अखोइगे फोइगे ngasi रिदम्स ऑफ मणिपुर दे हेक यावजरपदगी अखोइगे थमोइ नुंगदा अखोइ फोंदोकनिंग खरदि सोचोइ सोइदन लेबिरमगनि फोंदोकपि तंजादे फंगजदबा वाखंद थमोइददि फाउबि खर लेरमनेबा टोम टीवी न तंजा दु पिजगे अखोइ रिदम्स ऑफ मणिपुर गी अखोइगे ग्रुप सिदा हाइबिनिंगबा फोंदोकनिंगबा नुंगे बा वाफमदो खसितम खोइ थंबियु कविता दे हान होबिलो रिदम्स ऑफ मणिपुर हुजी याम कन बुदी तौखलई अदु मतुंग ताबदसु मयांगी सेवा अमु हेन मयामना पेनबीनबा पेनबीसि मथक्ता अमु हेन पेनबीनबा तौरपंगमबसु ओइगे दुगा लेइबा हुजिक लेइबा आर्टिस्ट अदैदी ओजा मयाम कंपोजर मयाम अमा लेइदना सिजु मतम सांगना अखोइबु ताकपि तंबीदना लोइनबसु याम नुंगाइबा ओजा ओइतारसु ओजागी तौबम थोकबा रेस्पेक्ट डिसिप्लिन उल्लगसु अदुगी मतुंगदा अदुम खजे मचा दौना अदुम ड्रो दुमसु तौबीरी अदो ओजागैसिसु मतम सांगना अखोइबु ताकपीबा अनौबा सात्र चांगपदसु अमु हेना अनौ प्रोडक्शन मयाम पुथोकपा ngamba si हाइजनिगे ओजासिंगनसु ngasi कविताना फोंदोकचरिसे ताबीरगा सोइसोइना कविताना खोइ चाही कयानो मा फोंदोकनिंगा लेरमबदो फोंदो सोइ सोइदना खोइ ताबीगनि हाना थमजगे दैनादी यामना कुइरे हाना सामबी आइदे चमानारे अदुदा मु आई खरम हाबजनिंगबना रिदम्स ऑफ मणिपुर दा यावबिरिबा आर्टिस्ट पुनमकसे हाबदि मणिपुर दा नतना इंडिया अस्तासु नतना हाबदि वर्ल्ड की मफम खुदिंगमक्ता मसक नाइबा आर्टिस्ट अमा हाबदि महाकना तौजरिबा हाबदि इंस्ट्रूमेंट मयामदुदा मसक नाइबा आर्टिस्ट अमजु ओइबिरो ओ अदे अखोइजु ओइजरगे अदुगा मखाताना अनौबा मयामजु चंबिरो मरु ओइना नुपी चंबिरो नुपी यावनबिरो हाबदि खोइ ड्रामर अमोइना इसाना जु पामना इसाना थवाइ हकचांग यावना तौजबनिना मखोइसु चंबिरो ओ अदुगा रिदम्स ऑफ मणिपुर दा यावबिरो फजाबा हजिक लाइरिबा प्लेटफॉर्म सिदगी हेन फजाबा प्लेटफॉर्म अमा सेमबा ngamnaba रिदम्स ऑफ मणिपुर दा जो हाइजनिंगे अदुगा सेमबियो न जो हाइजनिंगे मखा तारकपा मा अनौबा आर्टिस्ट कया से मोइदसु सेमबियो हाइना हाइजनिंगे याम नुंगाइजे खोइगी टॉम टीवी के प्रॉमिसिंग स्टार्स की अखोइगी प्रोग्राम सिदा अखोइने हे कुडोल तमजबा खोइ हाक्तंग के प्रेजेंटेशन तौबा अखोइ खुदक के डायलॉग खोइ तोमिनबगी मतंग मते या मसे कान या दबा खोइ सो सिदा को अद करी मतंग तोमिनसिगे दो हदुम वारी से करम बमौंग तोमिनसिगे हाबदो कनान हान होबिरके
Cici dah ada deh, aku biru aku itu kumjara. Hauser ko. Kabita. Nung badagi numita bo nang na jagoy ni isay ni na dom satana leire. Daina nang na matung ilini na adum tawra leire. Yumda na aise adum lehore. Yumda lehore ba aise di mina tabra. Noi ka ita aise khanda bra. Noi ki jagoy isay pung do na yaradra ba. Cici doi da makta sauganu koi su yada tau bane cici su nong wadu pubi doi na koi gi program gu matar ko matam da cici pubi da saudri sauri na ba diye daina na kari na kari mai kari matung illiba adu di ma sa lai na pubi dis na kai gya aina ne khara hayuroba adu du gi puroba adu di heng phai yum da lai ngai de noi na ngam na chatle ba ko thabak sai na loi shwore ba ko ma che ne na noi na heng yum pa la kan da di ya ga dori bo Pangbini da loi hai badina cha cha yum pa la kan da ngasi na khoi na lecture ba na khoi na ngasi stand tawraga ai ngasi di ai gi isa gi professional ne hai da na ngasi noi thokchar isa yum pa la matung da noi gi family du na bo yarakta di noi kai reflect laudoi no ba aigi mot di isana bo matik charba habadi aina tawjari ba feel sida makhong sengna matik chana leiragadi huji artist akhoi gi mafam platform am chauna leire Manipur University of Culture hange isana matik chara di ya ta bani moi chu adina khoi chu moina wangang bangam dana ba adugi level du bu yong na ba chana isa gi stand dawraga chan tare da yam chummi ina oni da aina yengjari si chummi ko artist hai basidi akhoi punsi gi akhoi na tung koina adum chatninga leira dawbani aduna khoi na hayeng khoi tung gi future da khoi na leiru ko dawi basing du da akhoi isa sina bap ta hanja bap ta han biba akhoi na kamai tawraga bap ta han gadagi akhoi bu kamai tawraga ya han gadagi habase akhoi isa se duty am hoina makhoi yana pa chatpa amadi ya halakna bhona bodo madune ba tangai fadri se ado ako chatli se ayu pung manga makai oro pung taruk ta lao hai base sak thong ma ga chatli have the school chatli 6:30 dagi school yum dagi chat pase ayum gi chak thong mi yam nungai je ado khoi kabita gi di future da akhoi chuji se akhoi karam makal gi type choose so bane kama hai ni ID thada su pokpani na ko aiga future gi oiga do ba ma do ya ma buchel seng ba ai bu nungsi ba ko aduga nungsi ba se adum aigi ba ma ba su ma gi ma ba ne ma khallaga adum luna tawbi ba habadi ai su adum moi mai manakta chatlaga ma gi ma ba du su aigi ma ipa ne na le video ko dia le video ka ni khudung cha ba se thoro ga hero wa da na na ko ado le biram traga su khoi kabita na haibiri maksi khoi future da maduma khoi mangol oibiyo haina su thamja ke daina ge hudok pi ai ki ju manare aduda habdi ai bu respect to biba habdi aina chachari ba feel sida ai bu respect to biba ai bu understand to biba adugumba mido haidi khoina tawjari ba line sida support su pi wana su picture ping ai degi tarokpani na abdi longkhang da su manghaning de matang na matam na condition na yada dana to ke baduna makhan na mane ba aduna tabida moi ge family ge side gi to o nang tawranu nang chatlanu haiba wahai se haiba habirak taba adumba pamje aduga sira bo zaidi siri bo tu agi performance stage performance dum ping khoi gi iramdam gi cha moi jaruna khoi gi madu gi thongdang do khara khoi isa sa hingli gai di lawsa ge thambiri se thagat ba phongdok chari kabita amadi daina na khoi studio da lengjin na phambiri masa kari phaupi ge thamoi da madu gi matang do kabita hana bulo phongdok yam harabo phawe chiche na sumaina akhoi rhythms of Manipur gi artist marak ta gi sumaina khangat piraga unage na haibirok podudi yam chi harabo phawe duga Manipur gi so han ma first satellite channel oi bani na atai network ma yam amadi lai khreda satellite channel ni na atai Manipur da tana mapalam da su loi uwa phang bani na Manipur da lai ta ba ichil ina ibung ipa ma yam ma mapalam da akhoi gi culture sibu uwa phang jari da na moi so se sumaina akhoi su sumai TOMTV bina una biraga dia khoina phongdok chaiba khara se moisu ubo phangja doi ni ko khamba da adui su yam harawe duga sumai chiche na kau birak pasi yam harawe
थागतचरी दैनागिसु थमोय नुंगोय बा वाही खसंग थंपिरम अहम आई रेडियो इंटरव्यू आई पीगर यंग टैलेंट एजुकेशन की पीगर तिचे होय अखोय की सानबम दा लागा इंटरव्यू लौबी करे को लौबोतुदा बडिंग टैलेंट अदुदा अइना खंजेबा अस आई अमतंग तोम टीवी दा को बिरागा इंटरव्यू अमतंग आई से लौबी रदी आई से पिजरदी याम नुंगाइजनी हाइना आई से खंजरमेबको अदो अइना खंजरमदो ngasi mam phang na re mane hai ba adegi kaino se lot pe ade adum thirakadoi aduna khoi sa da pen thokpa akhan kan ba ngai ba hai basina mi bigi khali ba wakala du ngasi daina ana successful be dream da lak bi re ba ko akoi tom tv bu su hai ngai ta na ngai ba phaujai daina na ngasi khanbiram ba se tom tv da smanam tam khamjar de kan khanbiram ba se akoi su lai ba phapuni ado koi tom tv su akoi khajitam akoi gi iram da masi ki sakta chabada saruk ya jabani wari di am sanani adu bo koi akang na matam oijabana koi ngasi gi oina di koi kabita amadi daina degi program so sibu matang sida kaina na bagi athanga du lawjage viewers ngasi gi promising stars khudol tamjabe gi tanja miku basida lotion jage mathang gi episode ta ano bage samu pudur lakjage numitu phawbodi pumpham tu phawbodi akoi punna mungai minasi aroi boina amuka shuhana kaina na bagi